Abafowethu sekuputshuke iVN ke laphana ke umama kaMpumpu ke ekhuluma ke nomunye ke wabangani bakhe ke laphana ke baphatha ke indaba ke yegcokama ke elisha ke laphana ke kanjalo ke unyana wakhe ke asenaye ke njengamanje ke laphana ke siyakhumbula ke bafowethu ke ukuthi ke le ndaba ke einkundleni zokuxhumana ke isisabalele kakhulu ke laphana ke left and right ke abantu ke bakhuluma ke ngendlela ke eyisimanga ke laphana ke kodwa ke umama kaMpumpu ke ukhulume ke nanka ke amazwi ke laphana ke enza abantu abaningi bezibuza imibuzo ke ehlukahlukene ke ngale nkulumo ke ukuthi eyibo ngabe ke kwenzakalani ngempela ke phakathi kwalabantu bobabili ke ngoba ke siyakhumbula ke ukuthi ke intokazi ke igcine ke ithathwe laphana ke kwakhumalo ke ithathwa insizwa ke edume kakhulu ke laphana ke okuthiwa ke umsoco ke masikhuluma ngomsoco ke sikhuluma ngensizwa ke eyake yabonakala ke nakuyishow kakhuzane ke laphana ke ikhuluma futhi ke ngalo ke lolu daba ke lokuthi ke yathathela ke umthandeni ke igcokamelisha ke intombi ke laphana ke ethi ke wayithatha ke intombazane ke idlala ke umuhlwa laphana ke kusho yena ke lensizwa ke ohlelweni ke laliphethwe noma ke olungaphansi ke kakhuzane kwakuthiwa ke ikhuzane ke bo lensizwa ke yagcina ke imlobolile ke lontombazane ke nangu ke losisi ke namhlanje ke eseyikhuluma ke lamagama ke laphana ke mbuko lasemakhaya awuyilalelisise ke le ndaba ke mase uyasubscribe ke la kwisiqiniso ke SA Media ke uphinde ke laphana ke ulike ke mungaka like ke laphana ke uphinde futhi usibambe kwezinye ke esizohlangana ke nazo ke noma ke esizokuphathela nje zona na iVN awuyizwele. Ngabuyela nje kumthandeni mangithanda. Ngabuyelwa nje. Futhi nje maningi amathuba ukuthi ngibuyele futhi kube right. Kodwa manje inkinga yakhe nginomuntu engithandana naye futhi ke oselobolile. Nje oselobolile phela nanokuthi wena mngani ngithola umuntu angilobole nomthandeni wayengayitsheli lokho ayoyitshela nje ukuthi nje ngothi mangihlukana nje